Crnoj Gori svi protiv svih, prvo su bili protesti, onda haos oko ustoličenja, a sada će možda i izbori, nova kriza crnogorske vlasti nakon ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju, koje je dovelo do žestokih protesta i sukoba građana i policije. Sada su mogući i vanredni izbori, a podele u zemlji nikad nisu bile dublje, ocenjuje Deutsche Welle. Crnogorska vlast proživljava već treću krizu za samo 10 meseci vlade premijera Zdravka Krivokapića i ponovo je na raskrsnici koja vodi ka rekonstrukciji kabineta ili novim izborima. Najjače snage u vlasti, Demokratski front, DF, i Demokrate, zatražile su rekonstrukciju i ulazak njihovih kadrova u trenutno ekspertski kabinet, pa bi vlada imala 18, umesto 12 ministarstava i 3, umesto jednog potpredsednika, Dritana Abazovića, lidera URE. Abazovićeva partija optužila je veće partnere da su im fotelje najvažnije i poručila da su mogući i novi izbori. Opozicija, predvođena Demokratskom partijom socijalista, DPS, predsjednika države Mila Đukanovića, u međuvremenu je ocenila da je kriza u zemlji nikad dublja, pa traže prelaznu vladu i vanredne izbore. Politička analitičarka Daliborka Uljarević smatra da su vanredni izbori neizbežni i da su toga svesni svi akteri, ali dodaje, moguća je i rekonstrukcija vlade. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan, najnovije vesti, zato nas zapratite.